کلچ اول شپه د رمضان شي صفدت الشیاطین ومردت الجن سرکش شیطانان دا وتړلی شي وغلقت ابواب النار د جهنم دروازې بندې کړلی شي لم یفتح منها باب یو دروازم د غیر نه کولاویږي وفتحت ابواب الجنه د جنت دروازې کولاو کړلی شي فلم یغلق منها باب یو دروازم د غیر نه کولاویږي وینادی منادن یو آواز کون کی آواز کی د رب د طرف نه یو ملک مقرر شي رمضان پاور شپکی اعلان کی اعلان دارے یا باغی الخیر اقبل اے آغا انسان اچھی خیر طلب کے دا خیر طلبگاری دا خیر شوقی اقبل رام خامخشا موسم دیتا تا محول تا برابر دے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اوے اغا انسان اچھر شر طلبکاری ہمیشہ پار پر شر کی مبتلائی کار استادائش پورس کچھ گناہونا کے جرمونا کے ظالمی ظلم کے ببل بانے ہم پسان بانے ہم اقصر بنشا بس کا موقرت آتا دا اعلان من تمام خلقت کے لریشی یا باغی الخیر اقبل چوک والی چی خیر طلب کی چوک خواہ والی خپل عمل آمدنی کونڑکا کی چوک والی خپل رب رضا کی چوک والی جنت سالو گٹی اقبل رام خامخش استاد موقعہ کلیش آئندہ رمضان کی موقع ملاو نشی آئندہ رمضان کی منگ بچوندیو کچوندی بنیو زمارنو یا باغی الخیر اقبل اعلان کی دلیشی پاورش پچرام خامخش بستے او کم خلق چاگی سرکش دی مجرمان دی شپارست لکیا دی درب دشمنی تے بڑی والی دعوت ورکی درب عصابونو تا درب اقابونو تا آتا اعلان کی اقصر بس کا بنشر دی کارنتا تنن موقع دا دری خصوصیات دا پیو حدیث کی ذکر کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث امام ترمذی